štampu analiziramo, ali i najvažnije vesti sa Milošem Vučevićem, gradonačelnikom Novog Sada i potpredsjednikom Srpske napredne stranke i Predragom Rajićem iz Centra za društvenu stabilnost. Hvala što ste došli u naše novo jutro. Dobro jutro, hvala na pozivu. Evo, mnogo toga pred nama, pa da, evo, prvo da čestitam 11. godišnjicu, je li tako? I slavu stranke. I slava vam je danas. I izvinjam se što nisam znao, nisam toliko upućen. Nisam obavešten što bi rekao Koštunica nekada. Ali evo sad sam obavešten, zapamtit ću. Lepo. 11 godina nije mali jubilej. Evo da krenemo to. Nije, svakako i danas ćemo obeležiti što obeležavanjem slava, odnosno proslave slave u svim opštinskim i gradskim odborima, mnogim mesnim odborima, ali centralni događaj, centralna manifestacija jeste posvećena 11. godišnjici stranke na Spensu u Novom Sadu, u Velikoj dvorani, s početkom 18 časova. To neće biti, da kažem, klasičan politički miting, bit će naravno i retrospektiva svega onoga što je stranka radila za prethodnih 11 godina, boreći se za pristojniju i bolju, snažniju Srbiju, ali i najava šta ćemo to kandidovati kao ključne teme za dalji razvoj Srbije. Predsednik će izneti kakva je vizija daljeg razvoja i ne samo stranke, nego pre svega naše države i s čim će stranka izaći na predstojeće izbore pred svoje građane, ali i šta je zadatak za sve članove i simpatizere Srpske napredne stranke, da shvate da je pre svega na nama velika odgovornost i velika obaveza. A bilo je reči, potom prava i privilegije. Bilo je raznih, hajde kažemo, raznih ovako teških reči kada je reč o političkoj sceni kod nas između vlasti i opozicije i tako dalje, ali čini se da je negde pređe Rubikon te pristojnosti, ili tako, prilikom onog paljenja knjige i jurnjeve za gospodinom Vesićem po Knez Mihajlovoj i po garaži ispred galerije Progres. To nekako ne uliva, može se reći, ne uliva neku vrstu nade da ćemo imati normalnu političku scenu. Znate kako, mislim, s obzirom na to da je to manjina, nije to ni čak ni opozicija, to je deo opozicije. Nije, to je deo opozicije. Moramo biti svesni jedne činjenice. Srpska napredna stranka je za ovih 11 godina postala mnogo više političke partije. Ona je sada opšte narodni pokret sa jednom političkom dominacijom koju nije uživala ni jedna politička organizacija od povratka više stranačija u Srbiju, dakle od 90. godine na ovamo. Niko nikada nije imao ovako dug niz ubedljivih pobjeda, ovakav nivo vertikale vlasti, dakle, koju uživa Srpska napredna stranka. Da, menjale su se koalicije, ali... Da, i tako popularnog lidera. Dakle, sa apsolutnom podrškom u narodu na svim nivoima, apsolutno. Ta situacija i činjenica da su određene političke partije koje su dominirale Srbijom od 2000. do 2012. godine u okviru DOS-ove koalicije ili stranaka koje su iz te koalicije nastale, sigurno da frustrira pojedince koji su u tom periodu imali ozbiljnu moć u svojim rukama. I sada ti pojedinci koji ne mogu da se pomire sa situacijom da od 2012. više nisu na vlasti, da su doživjeli sindrom ispuštane lubenice, kako su pali na vlast, tako se ta demokratska stranka nekada moćna i velika raspala na sitne komade. Svi ti sada lideri, dakle, imaju jedan problem frustracije što ne umeju da artikulišu svoju političku poruku i pokušavaju da se nametnu na jedan način koji je apsolutno neprikladan civilizovanim društvima. Evo, vidite, sad pitam vas ovo s obzirom na to sinoćnu vest od onog što se dešavalo, opet taj protest koji je legitiman, koji je prijavljen, a ne znam zašto se toleriše neprijavljivanje tih skupova, to je jedna stvar, a druga stvar, opet su napadnuti radnici gradske čistoće. Kaže, evo vest koju ću da pročitam, došli skupim džipovima, napali radnike gradske čistoće, ovog puta na deponiji Vinča, da je to normalno. Kako to što razumeti, mislim, na kraju krajeva? Mi smo čuli lidere Saveza za Srbiju i predsjednika opštine Stari grad ovde u Beogradu da preti šamaranjem zameniku gradonačelnika, pa smo čuli Boška Obradovića, također jednog od lidera Saveza za Srbiju, da preti fizičkim nasiljem i predsjedniku Vučiću. Dakle, oni su, nažalost, sa pretnji prešli na dela i videli smo te napade i na radnike gradske čistoće i na službenike gradske uprave ovde u Beogradu, a evo sada i na zamenika gradonačelnika Vesića i spaljivanje njegovih knjiga, što su još samo nacisti radili 1933. godine u Nemačkoj i znamo kako se to završilo. Dakle, oni su definitivno prešli, kako ste vi rekli lepo u uvodu, taj Rubikon i oni više ne mogu da artikulišu svoju političku poruku na jedan prikladan način i sad se služe nasilnim metodama i nečemu što možemo označiti samo kao varvarsko ponašanje, vandalsko ponašanje. Ono što mene brine jeste da ta politička manjina, da se razumemo, te političke opcije ne uživaju
nikakvu podršku u narodu i zaista ne znam zašto moje kolege često govore o tome da li će, i sam se analizira taj moment, da li će oni bojkotovati izbore ili neće. Pa i da ih bojkotuju, to se neće odraziti na rezultat nikako. Bojkotovao je Demokratska stranka 97. pa je Holbruk rekao mi to priznajemo, izbori su legitimni, doviđenja. Kompletna koalicija Saveza za Srbiju u ovom momentu bi imala problem da pređe cenzus, a ne nešto drugo, čak i kada bi izašlo na te izbore. Dakle, a oni su toga sad postali svesni definitivno i sada su postali agresivni zato što im se ne sviđa ta i takva istina i znate, sad se suočavamo sa sindromom jedne agresivne manjine koja se nekako samo zatvorila u jedan kružok te takozvane Twitter elite, tog jednog balona, samo se međusobno druže, samo jedni drugi uvažavaju, svi oni koji se sa njima ne slažu nisu čak ni ljudi, oni dehumanizuju političke protivnike, znači naprednjaci recimo nisu njihove komšije, prijatelji koji različito misle. Naprednjaci su za njih botovi, sendvičari koje treba linčovati i juriti, kako je to Bakić rekao, po ulicama i posle verovatno i fizički... Da plivamo po Dunavu i Savi. Tako je, fizički likvidirati. I ono što, upravo se desilo ono što sam ja i u jednoj emisiji baš kod vas, Peđa, rekao prošle godine, ulaskom Dveri srpskih i Boška Obradovića u Savez za Srbiju, zapravo ceo kompletan taj, dakle, blok je otišao korak bliže ideologiji fašizma. Da, jer vama nije prećeno kao Vesiću još uvek, ili tako, ali vidite, zatamljeni džip, G klase, vrednost oko 100.000 evra, zastrašuju radnike, maltretiraju radnike gradske čistoće. Ima raznih poruka, raznih komentara. Ja se trudim da ne pratim sve to, iskreno lakše vam je. Ako što da radite, da donesete odluke, mislim da ne možete da se vladate njihovim ludačkim stavovima i to jeste jedna manjina, politička manjina koja je veoma, veoma agresivna i očigledno da oni iz frustriranosti, kao što rekao i Rajić, oni su spremni da sad dalje to radikalizuju. Ja mislim da oni ne znaju više šta da rade, ali kako da izađu iz celog tog kruga koji su sami začarali. Pa valjda će da tuku narod da glasa za njih, šta će da rade? Mislim da oni bi sada sve dali i platili da znaju kako da izađu iz cele situacije. Svaki taj njihov novi incident, oni gube na popularnosti. Gube taj neki kvantitet glasova koji su imali. A opet, s druge strane, oni misle da tim radikalnim metodama pokazuju kako se oni ne plaše, ne znam, Vučića ili SNS-a i tako. Generalno, narod prezire, nasilje prezire, te poruke mržnje prezire, da neko kaže ja ću da idem i šamaram ovog, ove ćemo da tučemo, ove ćemo hapsimo, ove ćemo da vešamo, ne znam ni šta sve pričaju. Kada Jovan Bakić kaže da će neko da pliva Dunavom i Savom, znate šta to u srpskom narodu znači? Pa to vam je odmah asocijacija na Drugi svetski rat. Iz Jasenovca su nam, nažalost, dolazili leševi Srba, Jevreja i Roma, a Bačkom su u Dunavu stradali Srbi za vreme Hortijeve racije. To su vam prvi sinonimi kad kažete da će neko u Srbiji da pliva Dunavom i Savom. Hitler radio 33. da je u Minhenu spaljivao knjige, ovi se svete da spaljuju knjigu o Beogradu. Mislim, samo da se razumemo, Vesić je napisao neku knjigu, odnosno to je zbir koliko sam razumeo, njegovih fektona, tekstova iz politike, ništa spektakularno, ljudi. A čak i da jeste, nemate pravo, ali mi smo došli na nivo političke komunikacije da ne sme da se organizuje promocija knjige. Znate, dokle, to je kraj svih krajeva. Ne znam da ova država ima institucije, tužilaštvo, sudove, policiju. Pri tome opozicija kaže nema dijaloga, neće vlast da priča sa nama. Hoće da priča, pozivamo vas i na okrugle stolove, pozivamo vas na te događaje, pozivamo vas u Skupštinu da se priča. Vi nećete da dođete i hoćete da spaljujete knjige i očekujete da postoji dijalog. Pretite ženama, novinarke nazivate prostitutkama. Ja ne znam kome više niste pretili. Tweetuju iz Balija, Londona, ne znam iz kojih turističkih destinacija ljudi vode nacionalnu i međunarodnu politiku. I samo što je to ugled u Srbiji. Pratili ranije i mnogi lideri su sklanjali svoje članove porodice da im neko ne bi zamerao nešto i tako dalje, čak i da ne budu uopšte u politici, a kamoli na listi. Ovaj stavio 20 članova porodice na listu, nosi neke pare evre u džepovima. Kakva je to ideologija? Ja ne razumem više. Niko nije dobio odgovor ni od Vuka Jeremića, a zašto je njemu katarska ambasada uplatila $200.000, ako se ne varam, to je iz Nemačke katarska ambasada. Iz Berlina. Možete da objasnite zašto vam ambasada jedne strane države koja je rezidentna u drugoj strane države uplaćuje donaciju od $200.000? Za početak nam to odgovorite. Koji konsulting je to trebao da bude ili kako? Da ne kažem šta mu radi njegov ortak iz Hong Konga s kojim je putovao po celom svetu, koji je optužen za svetsku korupciju. I samo da nam, i možda i Đilas kaže koja je metodologija da zaradite
čist profit da vam ostane preko 120 miliona evra za 8-9 godina bavljenja biznisnog stanovlasti. Da nam sve srpske firme budu uspešne. Mislim, kako to vaše firme bile uspešne, 400.000 ljudi ostalo bez posla? Pa rade ljudi ceo život, pa ne zarade. Znate što je veliki paradoks? Vuk Jeremić je 2017. godine, s obzirom na to da je imao najbogatiju i najagresivniju kampanju, ja se sjećam da od januara meseca te godine bukvalno nisam mogao da otvorim na YouTube-u ni jedan klip, a da mi ne iskoči njegova reklama, je uprkos tome i tako agresivnoj i tako bogatoj kampanji uspeo da osvoji maltene duplo manje glasova od recimo Luke Maksimovića, kome se kampanja svodila na to da polunag prošeta ili projaše konja Obrenovcem. Ja da se bavim politikom, da se kandidujem, da sam bio ministar spoljnih poslova, da sam radio i nacijama, da imam tako bogatu kampanju i da izađem na izbore i osvojim duplo manje glasova momka koji pravi satiru od kompletne političke scene, ja bih se definitivno povukao. Ali, znate kako, problem je u tome što su to ljudi, svi ti ljudi su organizovali ili kupili političke stranke ako su imali para ili napravili neka udruženja građana pa ih nazivaju političkim strankama kao recimo Janko Veselinović. A tu si igra teoriju zaborava, tako čovjek sam sa sobom. Tako je, 3 potpisa. Znate šta je, to ja mislim, ključni razlog bio. Samo su imali želju da njih neko zove predsjedniče. To. Pa da. Predsjednik bilo čega. Tako je. Gospodin Sarapa, još nešto je vrlo bitno napomenuti. Oni sve vreme nazivaju SNS i pred svega predsjednika Vučića da vodimo neku izdajničku, veleizdajničku politiku. To je poslednji tweetova ovog Ljotićevca Boška Obradovića. Pa izvinite, moramo se podsjetiti nekih fakata. Kad se Crna Gora odcepila od Srbije? Ko je tad bio predsjednik države? Ko je tad vodio državu? Pa zar nije Crna Gora bila deo naše teritorije? Zar nam nije to ostalo od dedova i pradedova iz Prvog svjetskog rata? Zar nema i tamo naše svetenja, crkava, manastira? Zar nema i tamo našeg naroda? Pa kako su izgubili Crnu Goru na referendumu gde je trebalo 45% glasova osvojiti da ne dođe do odcepljenja? I šta su radili? Ništa. Pa kad su Albanci proglasili tu nezavisnost na koju se poziva Kosovo? Ko je tad bio predsjednik Republike? Bio Tadić ili Vučić? Tadić pobegao u Rumuniju, ostavio zbunjenu Koštunicu u Beogradu. Da ne učestvuje, ili očekivao vjerojatno će doći do protesta. Održali su moleban. Jeremić napisao neko pismo o protestu. Prosto nam napravio problem sa ovim sudskim sporom, gde je potpuno nepripremljeno, nestručno ušao i izgubili smo. Pa ko je postavio te carinske kućice na administrativnoj liniji između centralne Srbije i Kosova i Metohije? Je li to bio Marko Đurić ili Borko Stefanović? Pa kako to mi, veleizdajnice, oni sve izgubili? Pa sve što su uradili, sve su uradili negativno. Sve smo izgubili teritorijalno, nacionalno, ekonomski. A da ne kažem da su od 2000. sprovodili praktično ekonomski genocid prema ovom narodu. Potpuno zapuštenosti jedne, možemo reći, kada je reč o bilo kom... Jedan avion nam nije leteo u vojsci. Oni samo što nisu proglasili da nam ni ne treba ratno vazduhoplovstvo i protivvazdušna odbrana i da bi bilo dobro da nas možda na naše nebo čuva vojska neke druge države. I da bi to bila ušteda za srpski narod, tako i za Srbiju, pa nema potrebe prosto da imamo ratno vazduhoplovstvo i protivvazdušnu odbranu. Sljedeći stadijum da nam ne treba ni vojska. Pri tome se svi ostali naoružavaju i izdvajaju više za vojsku, a mi, eto, ne treba ni da imamo vojsku. To je bio neki ideološki pravac. A pogledajte danas vojsku Srbije. Pogledajte danas Ministarstvo unutrašnjih poslova. To će biti nešto o čemu ćemo posle progovoriti. Kratko ćemo na teren da vidimo gde je Aleksandra. Aleksandra, gde se nalaziš, kako je stanje na našim ulicama? Dobro jutro, Sarapa. Evo, u ovom trenutku ja se nalazim u ulici Kneza Miloša i kao što možete da vidite, ovde sve funkcioniše normalno, dakle nema gužvi, nema zadržavanja, a takva je situacija u gotovo čitavom gradu. A zbog radova na redovnom održavanju kolovoza na Starom Savskom mostu, koje će izvoditi javno-komunalno preduzeće Beograd Put, režim rada linija 7, 9, 78 i 83 je promenjen i to će trajati danas do 22 časa. Vozila GSP-a neće ići Starim Savskim mostom, što znači da tramvaji sa linije 7 i 9 idu preko mosta na Adi, a vozila sa linija 78 i 83 preko Brankovog mosta, a uspostavljena je i autobuska linija 7 koja takođe ide preko ovog mosta. Što se vremena tiče, u Beogradu je osvanulo maglovito, ali sunčano jutro. Trenutno je 11 stepeni, a meteorolozi za danas najavljuju najvišu dnevnu od 26. Eto, toliko za ovo javljanje. Sarapa. Aleksandra, hvala ti na ovoj informaciji, a mi nastavljamo dalje razgovor sa našim gostima u studiju. Večernje novosti, naslovna strana, bura zbog vežbe sa Rusima. Hrvatska brine zbog pancira i raketa S-400. Kako kažu u njihovim nekim medijima, u Ekspresu kažu možemo da srušimo avione iznad Zagreba.
Pa šta, kako razumeti tu njihovu, ajde kažemo, to njihovo vizionarstvo, neku vrstu, ajde kažemo, science fictiona ili teorije zavere? Savremena Hrvatska je nastala na jednom izopačenom narativu. Dakle, oni su 1991. godine svi napamet naučili definiciju koju je dao tada njihov lider Franjo Tuđman i otac savremene Hrvatske, koji je rekao da je Hrvatska 1991. napadnuta od strane jugokomunista i srbočetnika i da je ona žrtva velikosrpske agresije. Od tog momenta, dakle, od 1991. godine, kompletna hrvatska javnost, bila leva, bila desna. A NDH je izraz povijesne težnje, pa je s obzirom na to genocid legitiman koji su počinili. Naravno, i što je Stipe Mesić također u jednom naletu iskrenosti rekao da su Hrvati jedini narod koji je u Drugom svjetskom ratu pobedio 2 puta. 41. 10. aprila kad su proglasili NDH i 45. kada ih je Tito uveo u antifašističku koaliciju. Dakle, kažem, oni imaju taj narativ od 1991. godine na ovamo i tu nema nikakve razlike. Da li se radi o nekoj građanskoj opciji ili ne. Da li se radi o nacionalnoj opciji, levoj, desnoj. Svi su na apsolutno istim stanovištima kada je reč o Srbiji. Oni na Srbiju gledaju kao na pretnju, oni srpski faktor politički percipiraju kao pretnju. Nije im dovoljno što su etnički u potpunosti jednoobrazno načinili Hrvatsku, što su proterali odande 500.000 Srba. Mi samo govorimo o 200.000 iz Oluja, ali se zaboravlja da je pre toga otišlo mnogo više pod prinudom 1991. godine iz gradova u Hrvatskoj koji nikada nisu bili u RSK. Dakle, njima, i ne samo to, kasnije su nastavili 1995. godine s etničkim čišćenjem po Bosni i Hercegovini i mnoge srpske gradove u Bosni i Hercegovini je regularna hrvatska vojska tada uz pomoć Izetbegovićevih snaga također, dakle, etnički očistila od Srba gde su oni živjeli vekovima. Tako da, dakle, oni imaju taj jedan narativ, imaju prosto jednu političku matricu od koje ne odustaju i ne odstupaju. Njima bi najidealnije bilo da smo mi nastavili istim putem sunovrata kojim smo išli do 2012. godine, da smo apsolutno, dakle, uništili svoju vojsku, kako je Tadić to i počeo sa onim pretapanjem naših tenkova u Smederevskoj železari, da se to nastavilo, dakle, i dalje, da apsolutno nismo bili naoružani, da bi oni nekom momentu, kako je to Mesić najavljivao, recimo, upali Republiku Srpsku i presekli je na pola. To su bilo otvorene pretnje predsjednika Hrvatske, znači to nije nešto u šta mi sumnjamo, pa bi onda verovatno u nekom momentu to slično učinili za početak i u Vojvodini, možda bi išli i dalje. Jer vidite, ja se sjećam, i to nikad neću zaboraviti, 1995. godine nakon Oluje Tuđman održao jedan veliki miting u Splitu. Inače, Tuđman ima veliki kompleks sa Josipa Broza Tita, pa je stalno išao njegovim putem i on je oblačio belu uniformu, pa je onda držao pa je držao mitinge po istim gradovima gdje je držao i Tito, pa je hteo tada da na istom mestu prekopira onaj Maršalov miting iz Splita 60. godina i onda je održao miting i rekao nakon pada Knina još sam vam nešto ostao dužan, šta sam vam ostao dužan, i tada su građani vikali, neko je vikao Vukovar, ali boga mi dosta njih je vikalo i Zemun. Tako da su oni, dakle, imali tu ambiciju definitivno da oslabe koliko god je moguće srpski faktor. Oni su na tome radili veoma postojena, njihova služba obaveštajna je ovde bila veoma aktivna decenijama. Pa i sada je sigurno, ali su oni decenijama uspeli ovde da naprave čitav jednom sloj ljudi, naročito u nevladinom sektoru koji je direktno radio, dakle, za njih. I to uopšte nije tajna i to je vrlo poražavajuće za nas. Oni, znate kako, vodili su se jednom definicijom. Hrvoje Šarinić, koji je bio desna ruka Franja Tuđmana, je to vrlo iskreno rekao i čak i napisao u jednom od svojih dela. Kaže, ukoliko želite da nađete saveznika za borbu protiv Srba, najlakše ćete ga naći u Beogradu. Dakle, to je, i ti momenti su bili takvi da su oni definitivno ulagali u tu svoju antisrpsku politiku temeljno, godinama, od toga ne odstupaju, ne odustaju. I sad njih najviše boli to što mi imamo predsjednika koji vodi ovu državu na najbolji mogući način. Ja mislim da od Mihajla Obrenovića mi nismo imali ovakvog lidera. Dakle, i njih to sigurno pogađa, njih to sigurno boli. Boli ih to što je država Srbija sada ponovo uspravna i ekonomski, i politički, i vojno, i što neće dozvoliti sebi da jedna Hrvatska projektuje moć na našoj teritoriji. Dobro, evo da vas pitamo, imamo tu razne vrste interpretacija, ajde kažemo, ovog događaja. Mi smo slobodna zemlja, vojno neutralni, imamo pravo da se naoružavamo, ali tako, i da brinemo sami o sebi, što kaže i Vulin. Vučić, jedini na Balkanu, vodi istinsku mirovnu politiku. Dačić, mi ih nismo pitali zašto kupuju avione F-16, koji im je to ne stigoše, ali šta ne radimo? Sve je tačno, mislim, prosto Vojska Srbije jača, država ulaže u svoju vojsku, u našu vojsku, da ne bi morali da ulažemo i da hranimo neku tuđu vojsku. Prosto to je stara narodna izreka i naša vojska isključivo i jedino jača odbrambene kapacitete. Naša vojska ne predstavlja opasnost ni za koga, osim za one koji bi eventualno pokušali ili imaju nameru da ugroze našu državu i naš narod. U ovoj eri kada vidite da gotovo sve države, ne samo u svetu, nego u regionu, se aktivno ili užurbano naoružavaju, bilo bi izuzetno neozbiljno i neodgovorno da naša država bude uspavana
lepotica koja ne znam, se zalaže za šta, a pri tome niko... Kao neka misica za mir u svetu, tako. I zaštitu ne znam čega. Jesmo za mir u svetu, naravno. Mi jesmo, apsolutno jesmo, jer imamo bolna i teška iskustva iz ratova iz 20. veka. Ali ja verujem da smo svi građani Srbije ponosni kad vide snažniju vojsku Srbije, kada vidimo da imamo 1500 vojnika, specijalnih jedinica obučeni po najsavremenijim tehnologijama, standardima, kad vidimo da imamo nove avione, kad vidimo da imamo nove sisteme protivvazdušne odbrane. I ne treba zaboraviti, Srbija ima veoma dobru saradnju i sa vojskama Rusije, Belorusije, ali i mi učestvujemo u partnerstvu za mir, imamo vežbe i sa NATO, članicama NATO pakta, znači upravo na tom polju i demonstriramo vojnu neutralnost, a uvežbavajući i sarađujući sa vojskama iz različitih vojnih saveza. Naša odluka državna, nacionalna, da budemo vojno neutralni, a sa svima želimo da sarađujemo u onom kapacitetu koji ne ugrožava Evo, kupujemo francusko naoružanje, ne samo francusko. Evo, nas raduje činjenica da, ako sam dobro razumio, pancir ostaje kod nas, a možda jednog dana, ako budemo ekonomski jači, i taj S-400 ili neki novi sistem isto bude instaliran u Srbiji. To će biti još jedan znak da je naše nebo sigurno. Istraga se vrši u okviru NATO pakta. Kako su ti sistemi uopšte stigli do Srbije kad smo okruženi NATO paktom, kojim vazdušnim koridorima i tako dalje. Ali ono što je, mislim, ajde, nek se istražuju. Videli smo neke najave iz Rusije da za 3 sata mogu da postave bilo koji sistem, bilo gde, tako kad je reč o ovom prostoru. To su igre velike igrača. Dana Budisavljević od Dijani Budisavljević je snimila film. Još se u Hrvatskoj ne zna ko je pobedio u Drugom svjetskom ratu. Snimila sam film o Hrabre ženi i pobjedi ljudskosti. Plakali smo dok smo radili, plače publika. Danas radilo se o deci, dečjim logorima koje nas spašavala. Nedavno smo imali sramni film gde onaj neki Vukić i kojekakvi proustaški ludaci govore o tome da je u Sisku to bilo svratište maltene za decu, gde je pobijeno preko 5-6 hiljada srpskih mališana s Korduna, Banije i Podkozarja. I zamislite vi ljude koji snimaju te monstruozne revizionističke filmove i na taj način predstavljaju jedan, možemo reći, sraman logor. Takav nije postojao ni u Nemačkoj, pa nigde na svetu. Nigde sigurno, ali ovo su... I u ovom ratu su građani srpske nacionalnosti u Sisku stradali i nestajali u visokim pećima raznih železara njihovih tamo. To su samo spratovi na toj jednoj kući čije je temelj udario Franjo Tuđman, ponovo će se vratiti na njega, jer je on u svom za Hrvate kapitalnom delu Bespuća povijesne zbiljnosti prvi tada izneo tezu kako u Jasenovcu nije stradalo više i nije moglo da strada više od 20.000 Srba. Dakle, on je prvi počeo sa tim sa revizionizmom istorije i on je minimalizovao srpske žrtve apsolutno, s tim što je on tada navodio čak kako je Jasenovac bio radni logor u kom su neki zbog uslova rada, ali ne zbog ustaške namere, nego zbog uslova rada, Bože moj, gubili život, jer to je ratno stanje, pa ne možete da se baš brinete o svakome. To je pričao i Mesić. Tako je, jeste. To pričaju većina njih. To je prosto njihov stav. Tako da ja mislim da ne postoji dilema u Hrvatskoj ko je pobedio 45. Oni imaju vrlo jasan stav ko je pobedio 45. Dakle, ustaška ideja je tamo pobedila. Ustaška ideja je tamo pobedila, definitivno se zaokružila 95. tek. Malo su se prikrili od pobednika, realno, ali čekali trenutak, je li tako? Imali su 71. već prve akcije. Koje, Maspok ste imali tada, pa one pesme... Amandmane 63. odnosno 71. promjena Ustava 63. Drugo, znate što, mi zaboravljamo da su oni tu strategiju nacionalnu definisali još Ante Starčević, od to kreće od kraja 19. veka. Ja kad čujem da neko u Srbiji tvrdi da je srpsko rukovodstvo oteralo Hrvatsku iz Jugoslavije. To je da ne poverujete da neko može tako neodgovorno tvrdi. Kada čitate iole ozbiljnije knjige, istorijske dokumente, njihova konstantna težnja je da dođu do nezavisne države u kojoj nema mesta za neke druge, pre svega za pravoslavne Srbe. I to sprovode od Starčevića, Pavelića, pa Tuđmana i danas do ljudi koji ih vode. Ali voleo da ovo, gospodine Sarapa, ovo je mnogo ozbiljan film od Dijani Budimirović. Ja mislim da će početkom... Budisavljević, izvijem se. Ja verujem da će početkom novembra doći u srpske bioskope i da vidimo priču o jednoj ženi o kojoj gotovo ništa nismo mogli da čujemo ili saznamo, a koja je spasla veliki broj srpske dece iz tog logora smrti, iz tog balkanskog Auschwitza. Niko ne kaže gde su im roditelji kad su ih trpali u logore, je li tako? Vjerojatno su ih pobijeni, je li tako? Njih su udomljavali u hrvatske porodice. Ja sam upoznao jednu baka Jelenu koja je bila na promociji knjige o Jasenovcu i pričala mi je kako je bila spašena zahvaljujući
Dijani i kako je završilo jedno od zagrebačkih, mislim da u zagrebskoj hrvatskoj porodici. Nažalost, mnogi od njih su također slali u samostane gde su pokušavali njih da naprave posle ustaške vojnike. Dakle, to je bio isto jedan od ciljeva da se ta trećina, jer to je bila ustaška namjera koju je Kvaternik još definisao, da se po 3/3 Srba ili trećina pobije, trećina protera, trećina pokatoliči i onda da se od njih zapravo napravi neka nova ustaška vojska, ali je jako dobro i to bih također podvukao što se trenutno baš u okolini Sombora snima i film o Jasenovcu. Dakle, mi imamo po prvi put poražavajuće stvarno, dakle, da od 45. godine na ovamo, ili ako hoćete od 90. godine na ovamo, niko nikada se u Srbiji nije sjetio da snimi film o Jasenovcu. Govorimo o Predragu Gagija Trijevića, ali tako je. Nikada se niko nije sjetio da snimi film o Jasenovcu. A mi smo imali toliko je novca uloženo bilo u filmove koji su trebali valjda da zamute srpsku nacionalnu svest, pogotovo od 2000. godine na ovamo. Toliko je novca tada bilo ulagano u kinematografiju, a nikada se niko nije setio da u državi uloži film o snimanju Jasenovca do sada. I to vam govori, to je još jedan prilog tome. Profesor Bernardi Tuči, upravo se nastavlja, to moramo ovo da ispitamo. Osnivač Instituta za Jasenovac kaže, stradanja Srba poništena su u Vašingtonu. U tamošnjem muzeju holokausta genocid iz Hrvatske nije postojao. Da istina o stradanju Srba nije sakrivana, na to vas ne bi ni napao. Evo, to je jedno... Mislim da moramo da ja sad kažem, iskoristim, ali da sarađujemo i sa Izraelom, odnosno jevrejskom zajednicom, koja je na nesreću isto stradala sa Srbima u Jasenovcu i stiče se utisak da danas u međunarodnim okvirima i Jevreji imaju i tu bolju mogućnost da jače kažu ili glasnije kažu istinu o Jasenovcu. I mislim da zajedno sa njima treba da pričamo da je zaista Jasenovac bio balkanski Auschwitz. A ono što je i u istorijskim okolnostima, ali i dan danas, veoma upitno i nejasno zašto je trebalo gotovo 6 meseci razmaka između oslobođenja Beograda, Novog Sada, znači najveći grad u Srbiji, do oslobođenja Jasenovca. Prosto je to neverovatno da je jednoj pobedničkoj vojsci koja je bila na talasu pobede, kada se već vidi i jasno je kakav će biti ishod Drugog svjetskog rata, da nema strateške odluke tada, da se ide odmah na logor smrti, da vam svaki dan fabrikuju se na hiljade i hiljade mrtvih. Pa vada vam je to prioritet da ide to. Evo, Zagreb je oslobođen posle Berlina, možemo i to da primetimo. A mi smo se zakucali na Sremski front. Ali ovo nije nikakva revizionistička koncepcija, nego jedna bolna istina da nismo proglasili da nam prioritet treba bude oslobađanje, odnosno gašenje fabrike smrti kao što je bio Jasenovac. Ali konačno se u Srbiji priča o tome, ne da bi plašili nekog, ne da bi mrzeli nekog, ne da bi zatrovali buduće generacije, nego da naučimo šta nam se desilo, da nam se to više nikada ne desi. Da nam se to više nikada ne desi, da deca i naši unuci razumeju šta se dešava u novim prostorima ako se ne vodi računa i ako se skloni pogled sa fašizma, sa govora mržnje, sa svih tih pretnji. Znači, prosto ne možete da prenebegnete te činjenice, morate da se bavite njima i da idete u susret njima kako bi ih razbili, naravno figurativno, i ne dozvolili da ojačaju. Blic se bavi, ajde kažem, analizom jednog politikologa, Phila Butlera, meni nepoznatog do duše. Sad, da ga on iskopaša, to je već nešto drugo. Možda ga zna Rajić. Ni Rajić ga ne zna. Pa eto, to samo u Blicu stavim naše kolege, pa pitaću i ko je. Kaže, Jugoslavija, da je živjela cela Evropa, bi hrvila u Beograd, iz njega u 6 republika, koje se danas tuku oko mrvica iz Brisela. Zaključak i analize Phila Butlera. Eto, šta reći, a to je iz 2016. Ovo je 2019. Delegacija Europske zajednice 1990. godine došla u Jugoslaviju. I tada su ponudili u tom momentu, to je svedočanstvo Kjere Gligorova. To ovo nije nešto što ja govorim iz glave, nego to svedočanstvo učesnik. Pazite, on nije bio srpski prijatelj, ali je bio učesnik tih razgovora. Ali stari kadar. I bio je, da, tako je, bio je prisutan. I kaže, mi smo sedeli 6 predstavnika 6 republika. I nama su predstavnici tadašnje Europske zajednice, današnje Europske unije, predložili u tom momentu $6 milijardi, što je ekvivalentno sada indeksaciji, kada bismo gledali verovatno preko 10 milijardi evra u ovom momentu. Dakle, u tom momentu $6 milijardi ulaganja u jugoslovensku infrastrukturu sa namerom i sa jednom jedinom molbom, a to je da Jugoslavija opstane u nekom obliku. Čak nisu ni insistirali na tome u kakvom obliku, samo u nekom obliku da opstane. I kaže, mi smo svi ćutali nekoliko minuta i prvi se javio Franjo Tuđman i rekao: moj narod 1000 godina čeka ovu priliku i ja sigurno neću biti taj koji će propustiti. I nema tih milijardi zbog kojih ću ja da propustim ovu priliku da Hrvatska napokon postane nezavisna. Dakle, apsolutno je bilo nemoguće graditi Jugoslaviju na temelju koji je bio truo. Jer vidite, sad je lako to govoriti i zamerati ljudima iz 1918 što su pravili Jugoslaviju. Pitanje je da li su oni imali neku drugu opciju tada. Sada.
Međutim, ako gledamo iz ove perspektive, moramo biti vrlo racionalni i analizirati to ovako. Srbi su imali u tom momentu dve srpske države, dakle formirane dve srpske države još u 19. veku, Srbiju i Crnu Goru. Sada je Crna Gora građanska država, nešto je drugo, to je istorijski tok, u to neću da ulazim, ali je tada bilo tako. Dakle, dve srpske države u tom momentu, Srbiju i Crnu Goru. I mi smo uložili državnost dve srpske države u Jugoslaviju, jer smo smatrali da je Jugoslavija kraj nekog političkog puta i da je to sada napokon okvir u kom će Srbi da se kreću zajedno sa svojim jugoslovenskom braćom. Vrlo filantropski i vrlo naivno se ispostavilo kasnije. Hrvati i Slovenci s druge strane su Jugoslaviju posmatrali kao prolaznu stanicu i zaštitu od Austrije, Nemačke, Italije i tako dalje. Znači, kao prolaznu stanicu do svoje sopstvene nezavisnosti. Znači, za nas je sa velikom nostalgijom kao konačna stanica, za nas je to bila konačna stanica, za njih je to bila usputna stanica. I ta Jugoslavija nikada takva nije mogla da naravno i da uspe. A pogotovo nakon čitavog ovog 20. veka koji je obeležen krvlju i koji je natopljen srpskom krvlju. Mi smo, pored dve srpske države, uložili u oba rata i 3 miliona ljudi u tu istu državu. Evo vidite šta kaže general McKenzie, kanadski, a Srbi... I ne vidim čemu uopšte, dakle, to forsiranje u našim medijima, ponovo te nekakve jugonostalgije i ponovo nekakvog nasilnog bratstva i jedinstva s nekim ko vam definitivno nije brat. Da, nije dominantno. Sad bi najmi Tamire dobit ćete sledeći rat ako platite dobro, to je neka njegova vizija. A nadam se da nećemo ratovati. Nadam se da nećemo ratovati, da ja platimo. sam pacifist. Mi vodimo politiku da ne ratujemo, ali mislim da... Fabrici, vidite, kaže, samo dijalog vlasti i opozicije donosi rezultate, ambasador Europske unije u Srbiji, pa evo... Može da ubedi taj deo opozicije da sedne za sto i da razgovara, nije sporno. Možda i njega napadnu. Pa, sa ovakvim idejama... Pa napali su Mekalistera, da što ne bi njega. Samo što nisu proglasili da je Mekalister član SNS-a. Pa ne, ali s obzirom na to da je Boško Obradović vođa sada i da je on ubeđeni antievropljanin, ne bih se čudio da ga... Pa niko ne može da opredeli šta je politika Saveza Srbije po svim ključnim političkim temama. Prosto oni nemaju konzistentnu politiku. Po pitanju Evropske unije, po pitanju Kosova i Metohije, po pitanju investicija, po pitanju odnosa prema Ruskoj federaciji. Oni ne mogu da se opredeli, oni neće ni da uđu ni u jednu temu. Ali mislim da je najbolje... Samo mržnje prema Vučiću. Da, apsolutno. Samo mržnje prema Vučiću i želja da Vučića smene nasilno još ako može. To je i najbolje, verovatno. I jedan od najboljih intervjua je dao za mene dobar glumac, ali očan političar Nikola Kojo, koji je po pitanju Kosova i Metohije u jednom od nedeljnika koji su naravno apsolutno antivladini, rekao, pa Kosovo i Metohija nije naš problem. To je Vučića problem. Neko on to reši. Mi nemamo nameru da se mešamo oko toga. Znači, to sad nije problem ni kralja Aleksandra, nije bio ni Tita, ni Slobodana Miloševića, ni Koštunice, ni Tadića, ni Đinđić, nikog. To je problem Aleksandra Vučića, kaže, nek reši taj problem kako znaju ume. A otprilike, kako god da reši, pogrešit će, mi ga čekamo. To je ta priča, da. A mi ga čekamo. To je njihova politika. To je njihova politika. Neodgovorno, ali dominantno u tom delu opozicije. Hvala što ste bili gosti našeg novog jutra.